Vi säljer te, kaffe, kryddor, naturgodis och tillbehör till det. Vi importerade grundte som vi blandar och smaksätter själva och det är vi faktiskt ganska så ensamma på i Sverige att göra. Det är ju väldigt färska grejer som kommer härifrån. Jag brukar försöka blanda och packa efter order. Så det är ingenting som står på hyllorna i 3-4 år innan det skickas utan det packas efter order. Jag har kikat på teer, lösteer. Tycker att det är ett jättefint sortiment och ska bli kul att börja sälja det. Jag tycker bara att de har intressanta kryddblandningar. Det finns en väldigt stor mängd att välja mellan. ناویم آمد ماردین از خوش باکوری کردستانم. ev nandana tenur nezi mehke ma ava kiriye. Jbo Kurdê Berlînê me ava kiriye. Li vira bes ne nanê Kurdî tê pêşkêş kirin, tama Kurdî tê pêşkêş kirin. Çand hunera Kurdî jî li vira tê pêşkêş kirin. Li vira dawiya hefteyê em muzika zindî a Kurdî çê dikin. Xanimê Kurdî li vira xwarina Kurdî çê dikin ji me re. Wekî de kebab û tişê wekî dijî hene. Mein Name ist Patti, ich bin Bewohnerin der Reichenberger Straße und habe heute zum ersten Mal in diesem kurdischen Restaurant gegessen. Es hat mir sehr gut gefallen, es ist eine sehr schöne Atmosphäre und das Essen war sehr lecker. ئەوە تقریبا 4 میلیۆن و 5 مانگ دەستیەوە تەعمیرات هەستی پێ کردیا جوانکاری دەکەنەوە قەیسەری قەدیمی دیکۆراتی لۆ دەکەن لەیان ڕازینە بەس ئیشەکە بڕێک سەبرە ئەگە بکرێ هەندێک تۆزێک ئیشەکەی سەریعتر بکەن لەبەرەوەی ئێستا هەر یەک لەمە کرێ لەسەری دوکانێ دەستخۆشی لێ دەکەن لەبەرەوەی ناو قەیسەری بەڕاستی جوان بووە یعنی گەشتیاران ئێستا ئەوەی دێتن لای خەڵات دێتە ناو قەیسەریش ئەو شتەی دەبینیتن هەم گەشتیار ڕووی لێرە زەکا زیاتر و هەم خەڵکی زیاتر دێتە ناو بازار. لەبەرەوەی کەپوتەکەمان ئەوەی لە ئێرانیا و ستافەکەی ئەوەنە ئیش دەکەن ستافی ئەوەی بیانینە ئەوەی ئیشەکە بەوەدی و بە ڕێکپێچ بکرێتن بەڵام هەنزار ئیشەکان کارەکە بەسی دەڕواتن لەبەرەوەی دەمانێت شتێکی ڕێک بکەین عاڵە دەکەین ینی تەقریبا نزیکەی لە بۆ 3 مانجی تر ئینشاڵڵا تەواو بیتن